Impact News na chayol khuding gi sandok chaba program Health Link pu miyeng tabiri ba khwai punamak pu ai Pinky Okram na taram na okchari ngasi ekhoina unajaga doriba Dr. Asi MBBS DNB Ortho Delhi MNAMS MCA Ortho United Kingdom Upper Limb da fellowship su tobiru raba amadi trauma surgeon su oibiriba hojikna Ras Medicity ge Department of Orthopaedics da senior consultant oina leibiriba ming oina panjarabada Dr. Potsangbam Latsaheb kani ahan bamakta da Dr. bu ekoigi health link ki program asida taram na okcheri Dr. dagi ahan ba khangjaning base aikoi hojik yamna toina mayam nagan ba laina haibatare khwang amadi khu na base masi karam ba limit to book yorak pamatamda kay am na ba matamda masigi replacement haibase darkar oira ibano aduga masigi replacement gi khudong cha base Ras Medicity da su leibibra koigi khwaidi common noiba symptom di pain haibtare pain si last stage di yor kanda khang mangamdaba nagi joint si thabak amta to yaroi to sigumba stage di joint si change to di yadre CD last means ni madam ID ate akoi hona ba ya hona yaraktra kana tawbun adu sigi facility si ras da lei akoi na already horaba ngakani joint sing si joint yam common one knee ga hip ka se dum change tawjare aduga doctor arthroscopic surgery haibase masigi surgery se kari no aduga masigi kana base benefits haibatare ko masina kari kari oigane arthroscopic surgery si madam si jo anova technique ni अखोगी दूरबीन गुम्बा अमा आर्थ्रोस्कोप आइसी अखोगी लेप्रोस्कोप पुक्ता दूरबीन तौरगा येंबा बटन होल सर्जरी अदुमाइना जॉइंट तौबई वानी जॉइंट सिदा अखोइना याम पिकना होल अमदा चंगगा लोइन येंगनी मनुंग मपान काचिन कोया अदुगा सर्जरी तौदोइनी अदुना जॉइंट सि पूरा हांगदोकपगी खाइदोकपगी अदगी रिस्क तुम लेतरे अदुना रिकवरी याम थुई अदुगा पूरा खाइदोगसु उबंगमदब जगह सिंग मान आर्थ्रोस्कोप सिना चंगा लोइन येंबा याबनिना मा याम अनो सर्जरी तौबा याय मैडम अदुगा हजिकी सर्जरी से अखोगी मणिपुर दा मयामना लायेंग बा मतमदा खतंग किनाबा हाइबतारे को हाइबदी मपान दा चतारगदी करम्बा मपान के हॉस्पिटल सिंग से फगे ना मयाम तानै अदुगा इवन गूगल दा मयाम से याम येंगनै मसिगी रास मेडिसिटी दसु खुदोंग चाबसे फंगे ना हाइबिरे अदो ngasi doctor dagi aina khangjaning base Ras Medicity da lairiba khuchu khulai singse mapan doctor di United Kingdom da mapan atopalam da as a surgeon koina thabak tawraga leire as a doctor experience mayam leire experience tu gi matung ina Manipur da lakpa matam da Ras Medicity gi hujik lairiba khuchu khulai singse matik chare mapan da chatraga su khu amadi khwang na bagi khuding makse replacement da gi hawraga loina makse tawba ngammi se kadai fawba chume na haibini अखोगी राज द लेरिबो हुजी फैसिलिटी बेसिक फैसिलिटी दी लोइन लेजरे अदु आई थबक सु तौबा होजरे दी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी गा सु लोइन तौरबने अदा हप्सन गदो खुलाई खरा वाली अदे फैसिलिटी आइने यूके दा कैदा तौरपा अदुगुंबा आई सिदा लोइन होनी यामना एम्बिशन वांगना अखोगी राज की मैनेजमेंट ना आइना हाइबा लोइन ताबीरी हुजी मियामगी मणिपुर की प्रजाना मपान सु सत्तबा यानाबा हैना फैसिलिटी लोइन पीने ना इंगोंदे एश्योरेंस पी अदु याम अथुबा मतमदा लोइनमक सुना लेरनी हाय अदु हुजी बेसिक ती लोइन लेरे आई ऑपरेशन जो होजरी अदु याम हेना लुबो ऑपरेशन गिन कोइ हाइजरी अदुगा हजिक थुना पांगथोकनी हाय पीरे इबा थबक सिंगसे मसिसु थुना पांगथोकपा ngamba ओइसना हाइजगे मणिपुर की प्रजा की दमकता अदुगा डॉक्टर मथंग दा खंगजनिंग बसे अखोगी खु सिदा खुना राकपा मतमदा हिदा कापे ने हेखाय अहल सिंगना अखोइना युमदा थेंगनबा मतमदसु युमगी खतंग अहल ओरबा नुपी सिंग हाय तारे को अखोगी मामा होयगुंबगी ए सिना बाबादी हाइगंदे मामा होयसिना खु नारे हायबगी हिदा कापे इंजेक्शन मयाम कापी बसे मसे करम मखलगी इंजेक्शन कापी बनो अदुगा इंजेक्शन मयाम सिगी मरक्ता स्टेरॉइड से याउबीब्रा करम्बा मतमदा करम्बा लिमिट तो योरकपा मतमदा स्टेरॉइड से सिजिनाबी क्वेश्चन जी हम रिलेवेंट ओय आदि आई सुमरी मता मयाम लई डॉक्टर ने हिदा पकाव कापसली गा हाइबगी केनो सो दुम लई हिदा कापसी आई सेंग हाइजगे कापतबा यादबा स्टेज हम लई स्टेज 3 दा साइनोबियम मनुंग सेदा नीगी नत्रगा हिप की लाइनिंग मनुंग सेदा इन्फ्लेमेशन ले पीरी हिदाक सिंगसिना इन्फ्लेमेशन जी अखोगी
ꯐꯥꯗꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯀꯩ ꯀꯥ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯅꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯄꯀꯥꯞ ꯀꯥꯞꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯁ injection ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯂꯨꯔꯣꯅꯤꯛ ꯑꯦꯁꯤड ꯒ ꯀꯩꯒꯥꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯏ ꯂꯨꯕ꯭ꯔꯤꯀꯦꯟꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯁꯀꯣꯁ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯌꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯁꯤꯗꯩꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯚꯔꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯞꯇꯕ ꯗꯣꯖ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯄꯒꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟꯇ ꯑꯃꯥꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯗꯨ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯔꯝꯕ ꯗꯣꯖꯅ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄꯤꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ it does wonders ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯤꯗꯥꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯁꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯄꯟꯕꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯦ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯁꯦ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯗꯣꯃꯦꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯗꯤ ꯐꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯆꯥꯗꯅ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ ꯀꯥꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯁꯦ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟ 2 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ 3 ꯀꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯗꯦꯠ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯀꯔꯦꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯀꯦꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯟꯖꯦꯛꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯃꯤꯛ ꯏꯐꯦꯛꯇꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯤꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯕꯠ ꯅꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯤꯞ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯞꯇꯤꯃꯝ ꯗꯣꯖꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨ ꯀꯥꯞꯀꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯀꯥꯞꯁꯜꯂꯗꯤ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯇꯤꯂꯦꯖꯁꯨ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯁꯣꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯔꯇꯤꯂꯦꯖꯇꯣ ꯕꯣꯟꯒꯤ ꯀቨꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯃꯨꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯔꯇꯤꯂꯦꯖꯇꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯕ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯁꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯄꯣ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯥꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯁꯥꯏꯠ ꯏꯐꯦꯛ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯀꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯋꯤꯠ ꯌꯣꯔ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯁꯤꯝ ꯆꯥꯎ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩ ꯁꯤꯅ 95% ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯔꯤꯛꯁꯇꯤ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯑꯝꯇ ꯅꯣꯡꯇ ꯍꯪꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯈꯔꯅ ꯃꯥ ꯀꯨꯁꯤꯁꯨ ꯄꯛꯇꯧꯗ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯕ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯇꯦꯜꯗꯣ ꯀꯔꯤꯝ ꯈꯪꯗꯕꯤꯗꯀꯣ ꯄꯤꯅꯩꯌꯦꯅ ꯄꯛꯄꯤ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯍꯪꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯍꯪꯕꯤꯌꯣ ꯍꯪꯒꯗꯕꯅꯦ ꯍꯪꯕꯗꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯍꯦꯟꯃꯜꯂꯕꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯃꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯪꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯛꯇꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯍꯪꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯨꯝꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯀꯣꯛꯍꯟꯕꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯒꯤ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨ ꯅꯥꯕꯁꯦ ꯅꯨꯄꯤꯗꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯥꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯍꯟꯗꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯁꯔꯨꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯒ ꯀꯝꯄꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯊꯣꯠꯂꯦ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯁꯔꯨ ꯃꯁꯜꯁꯨ ꯁꯣꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗ ꯃꯆꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯖꯗꯧꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯄꯤꯖꯗꯧꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯅꯨꯄꯤꯗꯨ ꯆꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯀꯨꯞꯅꯣꯡꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯤꯡꯒꯥꯡ ꯐꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕ ꯅꯤꯡꯒꯥꯡ ꯐꯝ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯔꯨꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯞꯈꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯔꯨ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯃꯁꯜ ꯁꯣꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯕꯤꯠꯇꯨ ꯐꯠꯇꯦ ꯊꯕꯛ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯀꯨꯞꯅꯣꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯅꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ
Ago doctor no sukta pan bikhiba ningang phamaga thabak tawbagi hainabi ama lebise for example ekhoina nupi amana mirol ba matamda magi tha surakpa matamda or magi first trimester second trimester yorpa matam sida doctor na di hai ningang phamaga wai tai ganu advice mayam pi but yum da halakpa matamda kaidogi hai kanda ahan singsina ekhoigi matamda di ningang phamaga loi tawrai phau surai adu kari imta tawrakte noidi nai haibase haizana boina ningebako masigi matangda akhoi doctor na haiba taragadi advice ama pibi bataragadi mayamna logane na sukhanbi masigi matangda kari haibini ai haijege ai ju icha nupi mayam poi ai icha nupi ngatani adagi ai wife ki condition ai khangi ai imana kamai tarongge ai khangi generation ki matung yam ole matamam da koina saram tharamba matam dugi hawa nuksi tu hujik natre hujik chari khole ai diet matang da su kon hangbiro engonda diet tu yam khena bale sumai tawdana hana akoi imai matam da saru kalam adumaina ai gi nupi natra ai cha nupi kanre si yamna nungai ta bathau ne aduna precaution logo ta doctor na ngasai gi phamgon ko kana haidu ai gi inak makta da hujik ngasi makta da ngarang makta da patient amani lame pregnancy matam da sexual hokdaba angang po matam sexual hokdaba ko na kayam kai ge se hujik khu manung de ising sing thoktana crab bandage yetana hidak mayam am cha dana lei hadi I knowing edu da mana tawroi da khara tawkiba ado akoi ima hoi matam da macha su yam poi matam dei da adu tawde khenari si ngasai gi generation gi ko gi habit habiro activity habiro angang ge chaklo hujik karam ba lai sabina thaina gi dumaina thali pathali sana dana ko chen dana khongban chong da dana isit dana tawbi yauge moi matam da di activity du heli chaba thakpa phai hawa nungchit phai akoi du phatta bai du chare aduna ai ngasai diet ki hangbi hai do aduga diet ki matang da sulak chage doctor aduga doctor na piri ve advice se yum khuding da yoraga akhoi khangmina ba understanding ama gap ama leiri base masi sigi miscommunication hai ga understanding men khatpo oisano doctor gi message sina ko aduga mathang da doctor de hangjining base akhoi mioi bagi hakchang sina sometimes akhoi tusan ba yawe khu soe ngarang thengjan gi bane khara din naraga nongni leira phagre gumba haiba condition singse khut thengjan bo ero thong da thengjan gi ba khatang tusan gi ba singse akhoin ignore taw gi ba matam du da khatang thengbo oiram gani da haira khantu oga leibase masina tungda akhoi da narakpa yabagi chances se wangbra natra akhoi na matang du da yengsin bagi doctor chalaga doctor ai sumaina tusan gi se ai gi se kayam so oge haiba do hangdokpa ama darkar ta yana khanbibra अखोने कईगुम मतमदा ट्रीटमेंट तौ मतमदा पेंदब यावी याम थेंगना लाक्तना आम हेक सोकु मतमदा डॉक्टर उन्नबी गदौनी हादि थेंगजन ग्रगदि ngамदब मयाम ले अदुबु खुसोकत ले हाइपेट थेंगगा ngahak lergadi naba faragadi adu kaim tawroi khwaidagi chawba akoida warning ji isorna pibirambasi pain jini pain sina leiraba naba sina phatraba hadi ngahak thenga haipet taga tawraga leithega tawra ngahak lerga phagibi jatu di kaim tawroi khara kuina leiragadi natra pain du yam kallaba intensity do hajiriba adu ergadi doctor yengbi gedoni konna ningam daba tawdana bako adu maduna ultimately konna chalaga yamna effect leibasi yawi example कोई जगह में सोप मधु कंपेंसेट तौना जगह में हेंसिनरनी अखोई बॉडी की बायोमेकेनिक्स तो सोरप अल्टीमेटली तुम कोईना जॉइंट कईद पालप मसल कईद पालप हाँ पबत येंथोपीबी काने तौबदबू हूँ नाबसे कर्म मखनी नाबने पेशेंट जजमेंट तौदोसिनिको जजमेंट तौदोसि अरूब अमनी अदुबु इसाना खनबि तारे आई खुनाजे मोमनी याम कन नाय असि सुपर फत्रे नोंग निनि से नुंगांग तुमबौ याद्रे हायदि यंग बि तारे अदुइ वा वारी साम नुंगाइजरी डॉक्टर दगी खंगनिंगबा एज अ पर्सन अखोइना निमित खुदिंग की थेंगनाबा मयाम दगी हक्चांग की अनाबा मयाम दो खंगजनिंगबसु मयाम हाइबिरे अदुग मतंग स्वाइसदा अतेनबा ब्रेक अमा खतंग लौजगे ब्रेक की मतुंगदा अखोइना डॉक्टर दगी खंगनिंगबा वाहंग मयाम लेरी इंपैक्ट निसु मी एंगदादुना लेबियो मयाम मुखना तराम नोक्चरी अदम येंगबिरिबसी हेल्थ लिंक नि आई पिंकी ओक्रम ngasi अखोइन उनसरिबे डॉक्टर असि हौजिक रास मेडिसिटी की डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स दा सीनियर कंसल्टेंट ओइना लेबिरिबा मिंग ओइना पंजरबदा पोत्सकपम लात्साहेब कनी डॉक्टर को अमुखना तराम नोक्चरी डॉक्टर जॉइंट डैमेजेस हाइबसे
question se akhoi na khangning ba mayam lai bani na I break hek lo ba question adum hangjare ko joint damages haibasina akhoi ki hakchang sida lairi ba saru sing se moi ki area joint damage haiba matam da khud ki saru khong ki saru lairi ba mayam se moi se loina konsin bra natraga joint damage hairaga di hakchang gi sugumba lairi ba kayat sing khatang sida konsele haiba gumba laibra natraga masigi side effects sing hai tare ko joint damage la iba se karam na la iba no haiba ki matang ka su joint damage se joint ama khaktang ani khaktang hana sokpadagi hana sokpa leigibadagi kaiguma ama soigibadagi tawba admai tawba su lei natraga body the system gi disease oina kodama da rheumatoid arthritis kumba adagi hormonal disease kumba adagi metabolic disease kumba haidi alkaptonuria gaina adagi akoi diabetes kodamon hayda sumaina sigumba matamda joint effect or pasi joint amta tawroi aduda pakna sanna joint masing amadagi hena torpa yai aduga joint damage haragadi ultimately end result is mani magi cartilage anan ba saruk tu chatkiba leidi nara ani thabak tawu ngamaroi adagi deformity la ani adagi stiff oirani akoi kallaga adagi mu khung joint sing sinna ba thek khot pa yaroi adui henjalaktana kogi muscle sondar ani adi sinna dramnin muscle do maji muscle ji masa sondar adagi muscle sondar paduga loine na akogi kaigum matamda even nerve ki conduction sensation bauba distal area da haidi matai periphery area sing da bau kai pa yai ba haidi minadi joint ta tora kamaina si lai no hai adu bauba oibi yai sigum mayam dai ultimately last da mi ji depression da ka sat ki bau yai akoi ndi joint da khan leiba depression da satna psychiatric treatment da ka lei bau yawe aduna yam lei khre joint ama khaktang kaigum ama soidana sokki bo edi phai system na maram oidana rheumatoid arthritis kumba kaigum ama tawdana pura joint mayam am sokpasi mi ji yengba ngamde yengam yam ngai tabe yawe aduga doctor no chikta diabetes patient gi pan bigi ko the diabetes patient se moi se akoina day to day life ta any family member da diabetes na ba mi yaw pataraga di chinjak ta su hena restriction thame plus aina khangjaning basi मखोइना चारिबा चिंजाक सिगा हकचांग दा चाबा याबा यादबा मयाम लैख्रे मधु चादबा तारगदी अखोइगी जॉइंट सिदा खुगी दी अमो अखोइना चाबा चाननबा डाइट मागी तोंगाना लैरक्तुइने मधुना इफेक्ट तौर ओइदब्रा याम चुमे डाइट सी याम इम्पोर्टेंट ओइ नेचुरोपैथी कांबुना याम डाइट तौर ट्रीटमेंट तौइ अखोइना सु अनाबसी सी एडवाइस तौ मतम सी चाउ सी चानु याम कना हाय हाइदी सी मतंग दे पंजा होरगे हुजिकी मतम गी जनरेशन ना चारबी चिंजाक सिंको थाउ थुम याम चार थुम चीनी अदगी अल्कोहल गुंबा अदगी सिगरेट गुंबा फास्ट फूड्स फ्राइड फूड्स ngauba tauba adagi yerum gumba adagi kano akogi dairy products adi permanent loin chai ni ko fast food sing asai burger dagi pizza de ke dagi loin jawre si mayam si joint ki one de amta phatre not only joint heart ki one su diabetes ki one su phatre madam haidi ai khudam amta haije ge ko meat char meat si high temperature de meat si roast tore natraga ko kano tore oven da kaida hawr me na ko di sida tandur ni adu nin cha do ni sidai da ko gi glycation end products magi kano khara thoi chemical khara moji adu ki matik phataba moji akogi heart ki adagi akogi joint ki loina mak diabetes ki loina mana cause oibe yaba adu sida hai ba inga sai pai pijagriba chinjak mayam je khona nuti yam pamna chaba ngak ta hujiki generation thaina ji champu char ma kangbu ni thau ai ji thau ngau na ba thau ngau bai ji thoidong khanaram bonte adu hujik matam di adu amuk chaba yaba da I panjarage chaba yaba da phari si kogi omega 3 fatty acids ngasai aina thau mayam haijagi do acha thau mayam du omega 6 ni ko phatte haije omega 3 fatty acid oidi mu phare sida mu khudam haida nga da haire thau thokpa nga ukabi gumba adagi kogi sing yaingang adagi kogi koi badam gumba ko badam haidi leba wise nate ko almonds ha adagi hajuka adagi haira
haira vegetable any organic vegetable and fruits siguma mayam adagi thau makta haraga olive oil sida mu magi chemical am yauri adu oleo kind of chemical yauri moisina mu kogi ni gari ga si am phaba ado siguma mayam ji khalla chaba yam drabda fresh fruits vegetable fajan chaba di yam darkar ne adi thau mukta chara inga sai du olive oil heksin na ba aduga doctor fruits chaba sida ne fruits haraga asinba for example lemon gumba chaba se kari su kai dabra kaim kaide fruits dei da ina mu mayam da pijening ba kano se not only as an orthopedic surgeon as a doctor fruits ye koi gi seasonal fruit season da pala iba heira singje isor na akoi gi season du da darkar leba hakchang gi darkar leba du gi demand du fulfill tawna ba pira abane adu akoi na madu hek chabi da ba seasonal vegetables sa da ba hujikan angang singje ai isa sing da ju ngai hai chau andagi vegetable chau ngangna bada chai paira ga phuga dog dangai ado si line already akoi damakta pira abane ba sema abane kudrati hai tare ko akoi gi prakriti gi oina masi am important oi this has to be emphasized mi loina mak season gi haira season gi vegetable sing phajan chabi gi dong diet se phajana maintain tawba taragadi ekhoina nabagi hojik risk leiriba singse khara da su oirasu handagane na doctor na haibiri ko aduga doctor na haibada hakchang gi laina leiriba mi singsigi moi khoida amuk joint damage lakpa matamda khong se stiff oirai chatpada war ai haibagi leiriba masigi problem sina अखोइना हौजिकान यूम से बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर याम वांगना सानरे लिफ्ट यूम दा आइबदी लाइनना ब यूम दा लिफ्ट हापसिदी ओइथोकते अदुना ऑलरेडी खुदा नारबा जॉइंट नारबा मियमना स्टेयर दा हंगत हंदा काथोका सिन तौबसे मसी करीमता काइदब्रा नत्रगा मसीगी फत्ते हाइबगुंबदी लैब्रा मसी फैक्ट इज फत्ते दी ताबदे दी नुंगाइत्रबा सिसु ngasai generation du yaugre ngawai akoi ima hoi di kera kar ponte hujikan akoi icha nupi sing kera kar ju afaba nate adubu akoi na required muscle khara train to butai knee gi extensor oiriba akoi gi quadriceps muscle sing thigh muscle sing phajana train tawraga every day khong ji exercise tawraga align to be ready kera kab du thudum kai roi aduna akoi na preparation am darkar to bom layeba aduna anaba ji yamna early stage da phanga de aina mainly focus to is exercise mainly exercise has to be very proper aduga si matang ji aina panjaning bana weight se obesity si madam this is a very important factor hojing matam da noiba chawba si yam leire aduna khu si dei da 5 to sometimes 8 times 5 to 8 times ki body weight chale normally about 3 to 4 times atpane adubu sometimes khara kanna bricks walk kum ngasai gi ka ba khot kum da ba sigma matam si yam chale siel laga chunga chalaga even 12 times body weight chale adudi masa gi noi ge da gi 10 times 20 times helaba nupa du di ma di kamai torom ta ge mai saru du ji sarvanas oi tab ne si ne tawise aduna weight si ju yam ni yeng bata ba अखोइना चाबा पामिनी थकपा पामिनी हायरगा पंगचादा चासन बसिसु फतेना डॉक्टर ना हाइबिरिको मदुना मरम ओइरगा अखोइ हौजिकी जनरेशन जा मीसे मसा पाबा तयांग बसे यामना तांगना उइ हाइतारे होय अंगांग इंखलकपा नुपिमचा स्कूल तमिबा सिंग बुदी अदुम मेंटेन तौबा मदुदे खतंग हेंकलक तारगदी मयाम से लोइ नोइना उइ हाइजरिबा आई सामक सुने अदुम प्रॉब्लम से नुमित खुदिंग इदुम थेंगनरगा लेबा प्रॉब्लम अमने हाइजरिबा को अदुगा डॉक्टर दा मथंग खंगजनिंग बसे aina term ama aina khangjaning ba mayauki osteoarthritis masigi term se karino masida akoina naragana karamba body ki part ki karamba saru ki part ta nabano haibagi matang da su haibi sigi term se madam osteoarthritis haba osteoarthritis ngasai gi akoina hainari ba khu na ba haiba pot adagi joint na ba hai pot ni ado technical term ojabai wani osteoarthritis de makhan ani le primary secondary है primary सिना कोई की चाहिए मतुंगिना चाहिए यांखई की मथक उम्फू की मथक और तम तम न नारकपा कोई decaying senile कनो changes ला मतुंगदा wear and tear हैंगल अगर नारकपा से सी कोई ना primary है आइडी अतई अतोप cause लेते हैं रिबा सही मतांग नहीं है बा अदुगा secondary ओरगदी ngसागी
hormonal oiro adigi ngasai diabetes obesity adu ada adigi chaba thakpadagi adagi chokpadagi panbadagi masagi metabolic disease leibadagi haibana singma mayam du loi la adam adagi rheumatoid arthritis yam common ne akoi secondary sidasu admain tawdana lei sini arthritis hai adu masi body gi joint khudimakta phanayam amada khudimak nate phanayam amada yam commonly tawe akoina knee gi hip ka se khara common obi se focus tawbai wani haidi body weight pubunina upper limb da su shoulder gumba elbow gumba da leitab nate khutta khwaidi common oina khucha sing akoi an nupi sing da uirangani akoi gi nobi oiba akoi gi yengba da matang pan badong na tawba na ba yes sautokpa adagi khubi gi basal joint hai akoina khubi gi base di narakpa pai bangam da ba nai hai ba dum thengnan si ju osteoarthritis adagi khwang na ba adagi ngak na ba spine da nai hai se si ju osteoarthritis adi mai ju joint mayam lei ri aduna joint sing khong da su tungare nar e sida nar e hai do loina ma arthritis ne ado osteoarthritis adu ki mati common oi akoi gi 10 to 15% of the population has osteoarthritis as akoi swaida nate everywhere in the world yam common oi khraja aduga doctor na hojik ta habiba yanglen gi ama pan gi base aina personally experience tawba anaba makhal amagi matang da ai hangzauge akoina yum pandringe gi mamang da hakchang se anaba yaudana leirambase after delivery haitare angang yauraba matung angang porakpa matam angang senaba matam hena thabak yam khalakpa matam sida atopa hakchang gi kaya sing se na dabida akhoi gi ngak sam sidagi yanglen gi mapada leiriba saru se masal da haigadra saru da hairikadra hek nai masigi maram se aina chaba thakpada aigi kanaba hakchang da kanaba chaba watpa gira natraga aina external thabak mayam tawba haitar angang posalaga thabak tawbagumba adugumba oidoribra oitaragadi tungda kari side effect lakpa yai ai punsi chupa duna nagadra haibagi matangda si yam phaba question ni sida angonagi aina yam hainingba answer khara thorkaduri factor di madam na huji panbi ki factor sing du loinmuk lei chaba thakpa war pa lei matam du da body ki parts sing ji vulnerable oiba pregnancy si loisalakpa matam ja joint khudima ki ligament si loose oire aduna akoina hek mining kumba matam da khwang gi keno punjan bi wai khwang set ana ko gi pukta lakpan oya ponte khwang gi saru sing ji phajan bi punjan bi thaina di thaina gi hanubi sing na ko gi phi na tawraga hekta krishna sabai punba mai pullaga tawi those are very good aduna precaution ji concern doctor sing na ju sabchana haibi dabra kaino aina thengna ba matam da gaini gi patient sing ju kai su sigma yam thengnai concern precaution se tawdaba ngasai gi angang po matam da posture kaira ka ngak na ba haidu that is a factor ad matam da already joint sing du loina dila or le matam du da posture du kaira di sida yam chaw factor am jule huji kan gi mobile sida aingon dong ti yang bi ko ai mobile ji sman yenge thabak tor ai mobile ji lokthokrage adu ai leiri bu ngak ki phibam ji chumbrong ti yang bi this is very wrong isn't it so people are doing that mobile ji swan tor ai su dum tor ni ai angang hing tor ni mobile ji swan tor sanare so let us remove the mobile and see to see posture si phajabro sidai da loi na do ne bana tro so there are many problems coming in another facility another gadget another lifestyle ki matungina doctor sing da su another challenge le hoji ki ngak ki hoji haiba posture sin maram oidana permanent defect phaw ngak ta lakpa yawe mase akoi ne thengnari ne mti permanent defect haibasida isada pakhatpa masu yaure aisibu nadora bala kana adugi wakhan khan ba haitare duga doctor da hamjani bisa madugi stage to yau taragadi na ba taragadi akoina doctor da chatle sarugi doctor any doctor amada chatle hidak pire eko hidak pirak paste thama chaw nangsigi thama course loisalo matam khara pharamani then again it starts haure eba masi haure pisigi maram se kari oigani karam na phan gani that's the main question hadi sarugi problem horakre haibase angang oida hobra haude particular stage am da horakre haibase that is going to give you a permanent problem sida thamagi hidak charaga to ke bi yaro adum chaba tabani marak te gap lebela yai hidak on be yai adu doctor ga tana bi tare si matang se mayam na yamna wrong concept am lei hidak chare seng na haradi that akoina pi ri badu de da 340 normal hidak na te food supplement ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯩꯔꯥ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯆꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯐꯕ ꯆꯥꯎ ꯆꯥꯕꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯪꯒꯗꯧꯕ ꯖꯣꯏꯟꯇ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟ ꯁꯥꯒꯠꯄꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯩ ꯋꯥꯅꯦ ꯗꯣꯁ ꯑꯥꯔ ꯐꯨꯗ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯥꯔꯝꯗ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯥꯁꯤꯀꯦꯜꯁ ꯍꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯆꯥꯅꯤꯡꯗꯦꯅ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯇꯧꯕꯤꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯃꯅꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯅ ꯐꯔꯕ ꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯗꯥꯛꯇꯔꯅ ꯔꯤꯚ꯭ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯔꯛꯇꯅꯕ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯒꯗꯧꯕꯅꯦꯕ ꯐꯔꯦ ꯆꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯊꯥ 9-10 ꯂꯩꯔ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯅ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯣꯛ ꯄꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ Thank you so much. Aduga Dr. Ngasigi program sigi aroiba question ten takna khumbirau Manipur gi mapanda leba hospital singsida akoina surgery tawbase khongi khwangi surgery tawbasiga ras medicity da surgery tawbasiga kari da khetnari bano yam tenna khumba tarade ai irai laina haijage lamgi san machi change haidun aina hoji imphal da la phamagadi imphal gi doctor ni aina london da leiringai oradi london gi doctor aina hoji yengiba aina hoji tawriba surgery si ada tawramba aina tawramba procedure duni adudi it is as good as people are getting the facility of that facility of London or New York or anywhere adu itardi अखोगी एडवांटेज लेतर दो अखोगी घर का मुर्गी दाल बराबर है हिंदी द म लेबदो अदुमायना अखोगी स्वाइ सिदा अखोगी मवा लौबीदबगी वानी हाइजेरिबा फैसिलिटी लोइन लेरबनी मयामना मपान चलग पैसा टिंग चटपग वाना चटपदी महत्व देसी इराय लाइना पैसा जो हंधना इनुंग नुंगाइना मैतेरोन द वारी सानरगा ओइबा यारो वानी अदुना I don't know whether it is very rude or something, but this is the fact. Thank you so much. Irap lapna chatana khogi Manipur gi manungda ras medicity da hariba surgery singasi tauba mai pakna tauba ngame layang ba ngame haibasi khogi ngasi gi health link ki program asi yengbiri ba khogi audience na su khanglaga Manipur gi mapanda chatana khogi Manipur da dum layang ba haur ani haibagi thajaba thamjage aduga thank you so much doctor na doctor gi achin ba matam da gi kai thopi ba aduga yamna maru oiba mi amagi any mi amagi punsi da any mi amagi punsi mahing da darkar oiba hakchang da darkar oiba knowledge oiba wari mayama sabi bagi advice mayama pibi bagi damakta hanana thagachari aduga doctor gi punsi dasu nungai aifaba oibiu haina impact news ki team dagi haizari masini ngasi ki health link ki program mathangi chayolda anoba doctor amaga nungai raba topic ama puduna lakjage ngasi ki di kainana ba yathangni jari binabirasi